Facebook की एडमिन अमा पुलिस न फारे कुंबी PS की मरुंग चनबा वांगू तेरा खोंग अवांग लेकाइदगी हौजिकना जेनिम्स मनाके पोंग लंबी लेन नंबर 3 द लेबा सेराम सुरस मैतै चही कुनगमंगा कौबा Facebook पेज अमा की एडमिन अमा फारे हाइदे कांगलुक मसेल नुक्सी हंदना बवारो सिंग यावबा अरानबा पाव सिंग संदोक्तुना इंग तप्पा थुगाइना बो होनरमी हाइबगी मरालदा महापु पुलिस न फाबने हाइदे पनबा याबदि पुलिस डिपार्टमेंट की माइकैदगी वेरीफाई तौदबा अरानबा वाफम तोंगा सिंग संदोपीदनबा अपील तौबा लेख्रबने ngarangsu kuki lamhen tu hen bakaya hango chongkhre haina social media singa thagana rakhre BJP ki president Sardana chair loduna delimitation ki matangda BJP MLA sing yawbo mi phampang thokre aranba census sumthokna ba delimitation pangthok loi chingnabi gano haina covidas konthok jamna pongtokre Manipur gi oina kumja 2001 gi census report ta lairiba aranba singa si sumthoktana delimitation ki thabak paikhat loi Manipur miyam mi paibi gano haina MLA govindas konthok jamna pongtokre nitai pa थेक्ता लेबा थंबा संगलेन द BJP मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट अधिकारी मयुम सरदाना प्रिसाइड तौदुना डिलिमिटेशन की मतांगदा BJP MLA सिंग सरुग्यादुना ngarang मिफाम अमा पांगथोख्रे मिफाम पांगथोलाबा मतुंग पाउमी सिंग हंगबा वाहंग अमदा BJP MLA गोविदास कोनथौजमना मथाके वाफम असि फोंदोखिबने सुप्रीम कोर्ट न पीखिबा डायरेक्टिव अमदा अरुणाचल प्रदेश नागालैंड अमदि मणिपुर यावना अवांग नोंपोक स्टेट खरगी डिलिमिटेशन की थबक था अहुम की मनुंगदा पांगथोकनबा सेंटर लेंगांगना खंगन खरबा मतुंग लमदम असिगे Civil Society Organization singi maikaidagi kumja 2001 gi census da aranba kaya laibana delimitation gi mangoina na aranba si hana sumthokna ba amadi Manipur da NRC mapung phana hana chana handuna asengba citizen hana masak khangdokna ba taksinduna laklibane Manipur mayam gi pungning da lairiba mi paiba singa siga mari leina na paumi sing hangba wahang gi paukhumda MLA Govindas Konthozam na makha taraduna Manipur mayam gi singnari ba wapham singa si BJP na su haksin na lawi maramasina kumja 2001 gi aranbo census asi sumthoktana amadi NRC mapung phana chana handringaida Manipur da delimitation ki thabak hekta paikalakloi awang nokpu ki ata state kharagi oina delimitation ki thabak pangthokrabasu Manipur gi oina lairiba irang asina su delimitation ki thabak taha na lokhalakloi haibagi thajabasu mahangna thamke ngarang gi mitham adu da BJP MLA tara humdoi na saruk yakhi MLA singa du de thongam biswajet yumnam khemsan gobidas 1000 laurembam rameswar karam syam paunam brozen kongkham robindro AS Ibomsa Dr. Yumnam Radhe Syampong Bram Robindro Amadi JDO की MLA थांगजम अरुण कुमार ने NIT की सेंफम लान सिजनरिबा ऑफिसर सिंग नुमित मंगानी की मनुंग संजरकदबने हाइना ACP PWG MCU न फोंदोरख्रे NIT की चाखोत थौरांग की थादरक सेंफम लान सिजनबदा सेनरिबा ऑफिसर सिंग नुमित मंगानी की मनुंग संजरकदबने हाइना KCP PWG MC यूनिफिकेशन की PRO सिंखै nganbada थादरक सेरोल बना हाइरी जेरोल सिना हाई हौकिबा मार्च कुनगा तरेता हौजिक लंफेल पार्ट लेबा NIT मणिपुर की रजिस्ट्रार ओइबा KS तोमगी युमदा बोम थमलंबा दु पार्टी असिना रजिस्ट्रार अमदी ऑफिशियल खरदा पीबा अहानबा अमदी अरोइबा वार्निंग ने हाइरिबा ऑफिशियल सिंग असि ngasiदगी नुमित मंगानी की मनुंगदा पार्टी द संजरक्तरबदि मफम मतम येंगदना अहकपो सेराक पीरगने हाइदे इम्फाल की लंफेल पार्ट लेबा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT की दमक थादारखिबा चाखोत थौरांग की सेंफम सिंगबो कनागुम खरगी फुरिखाउदा संखिदनबा अमदि माहिरोइ सिंगी खलगा NIT असिबु कन्ननबा पार्टी न होनदुना लाखिबने अदुबु लाइबक थीबदि NIT बु चाखनबा होनबगी मिंगदा इंस्टीट्यूट असिगे रजिस्ट्रार ओइरिबा हौजिक कांचीपुर दा लेबा MU की क्वार्टर कॉलोनी दा लेबा KS तोमबा NIT की सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ता असिस्टेंट प्रोफेसर ओइबा उरिपोक बसस्पति लेकाइदगी रोमेजी इंस्टीट्यूट असिगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ता असिस्टेंट प्रोफेसर ओइबा थांगविबन हिजम देवान लेकाइदगी खेल चंद्रा रजिस्ट्रार की PA ओइबी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पांगई द लेबा मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की गेट नंबर 2 की मायोक नबदा लेबी रोबिता न सिंगबा मियोय मरी असे मखोइन तौरुबा सेंजा थुमजा का मरी लेनबा मरागी दमक पार्टी द संजरंगनबा कुमजा 2024 की डिसेंबर 28 ता खंगन खिबा लेख्रे अदुबु सेंजा थुमजा द सेनरी बमियोय सिंग असिना पार्टी द संजरकपगी महोर पार्टी बु सिंगनदुना अमदि मंगाकंदुना लाखिबने पार्टी नदि मणिपुर यूनिवर्सिटी द लेरिबा माहिरोय सिंग मुसु अमदि ओजा सिंग की खलगा हानबा अमदि अरोइबा ओइना MU के कैंपस की वांगमद लेरिबा NIT की रजिस्ट्रार असिगी थोंजु कांचीपुर दा लेबा मसागी युमदा हौकिबा मार्च कुनगा तरेता बोम अमा थामदुना मखोइबा ममित पांगहनबने मसिगी मतुंग तारकपददि सेंजा थुमजादा सेनरिबा NIT की रजिस्ट्रार KS तोमबा अमदि महाकी खोंलोइसिंगी मथक्ता अकनबा थबक लखलगने पार्टीना मंगाकनबा खुनाइगी लन ओइरिबा NIT बु चावखतनबा थादरकपा सेनफम लाना सिजनबा सिंगी मथक्ता अकनबा थबक लखलकपदा मतेंग पांगबियु अकनबा थबक लखलकपदा कनागुम
ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯃꯤ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯀꯠ ꯈꯣꯡꯖꯪꯅꯆꯤꯡꯕ ꯆꯠꯊꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 5ꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯨꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯨꯞ 5ꯅꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 5ꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯎꯅꯍꯟꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯅ ꯀꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ 2 ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣꯒꯤ ꯂꯨꯞ 5ꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯐꯥꯏꯚ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟড ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯊꯥꯗꯧ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ, ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ, ꯂꯣꯝꯂꯥꯡꯁꯣꯝ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯀꯨꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯌꯨꯊ ꯐꯣꯔꯝ, ꯀꯨꯀꯤ ꯔꯤ-ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯔꯜ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯇꯤꯚ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯥꯔꯆ 22ꯗ ꯐꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯅ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯏꯟꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯥꯔ ꯏꯟꯄꯨꯏ ꯖꯣꯃꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯗ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯆꯤꯟꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕ ꯄꯥꯎ ꯆꯦꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯉꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯥꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯈꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯕꯨ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯏ꯫ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯗ CSOꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯂꯝꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯊꯤꯍꯟꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯔꯒꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯀꯁꯇꯃꯔꯤ ꯍꯦꯝꯈꯥꯝꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯨꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯀꯁꯇꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯦꯛꯁ ꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯌꯥ, ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯑꯦꯟꯗ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯐꯟꯗꯤꯡꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯇꯦꯁꯟ ꯐꯪꯗꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ CSOꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯥꯃꯥꯏ ꯈꯨꯜꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯗ IMꯅ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ NSCNꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯥꯃꯥꯏ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯂꯤꯌꯥꯡꯃꯩ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯅ ꯏꯄꯥ-ꯏꯄꯨꯒꯤ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯅꯥꯏ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ꯫ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯥꯝ ꯊꯥꯡꯒꯥꯜ ꯔꯤꯖꯟꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔꯚꯤꯖꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ NSCN IMꯒꯤ ꯀꯥꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯤꯌꯥꯡꯃꯩ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ NSCNꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯂꯤꯌꯥꯡꯃꯩꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯛꯈꯪꯂꯤꯕ ꯃꯔꯥꯃꯥꯏ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯒꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯖꯩ꯫ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯪ 1894 ꯍꯤꯜ ꯍꯥꯎꯁ ꯇꯦꯛꯁ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔꯅ ꯃꯔꯥꯃꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯂꯤꯌꯥꯡꯃꯩꯒꯤ ꯈꯨꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯂꯤ꯫ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤ 1983ꯗ ꯔꯤ-ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤꯜ ꯔꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅ 1991ꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ सखंखिबꯒ लोइनाना RK रेम्पिंगना विलेज चेयरमैन ओइखि मतम अदुदगी हौना जेलियारोंग कम्युनिटी मरोइना लियांगमाइ मियामना हिस्टोरिक ओइबा खुल असिगी ट्रेडिशनल वैल्यूसिंग ngaktuna sakhonaba honaduna lakli maramai village ki recognition process ta thangnana leiriba khulsingna pangkhiba matengsing LNCM na khangi traditionally oiba lamgi boundary ikai khumnaba haina reform tawduna maram amadi thangal union na jelarung union ga khuyek pina kiba MOU yauna mamangda yana kiba wapham sing laina laina RK ramping amadi maramai khul asigi mapuni haina lana claim tawriba mi singna haijabadagi GPRA na khul asibu maram thangal region gi jurisdiction gi makhada lai haina lana order thokiba si LNCM na awangba thakta condemn tawi thawong asi liangmai tribe tanaramdana maikai ama khangna lamgi boundary adu amuk hana yathoknaba honabani haina phongdokhe PM Kisan scheme gi makhada Manipur da lupa koti 10.03 lana lauthokrabra haina bimola koijamna phongdokhre PM Kisan scheme gi makhada Manipur da lupa koti 10.03 lana lauthokre haina audit report na pidi ba wapham asi chumra haina Manipur gi MP Dr. Angomja bimola koijamna hangkiba wahang amagi pakumda Union State Ministry Ramnath Thakurna Lok Sabha da wapham adu achumbani hairaduna maduga mari leinana FIR lokhatre haina phongdokhre
Santi ki wari ki mangoina na kotu na condition ahum lengakta thamlakle tha asigi mangada NSCN sinduna New Delhi da Manipur ki irang asigi wakhai porang na pangthok kadawriba peace talk asigi mangoina na kotu na lengakta condition ahum thamlakle kotu na thamlakle ba condition ahum adude no cross movement haibade maitai singna kuki zone namna khundaba mafam singda ayaba yauduna sangba yaroi structure dialogue haibade ceasefire lairingai manungda yamna chatnaba yaba wahan thok senba dialogue chathagadabane loinana irang asi lepnabagi dama wari sanari da yamdrabada tha taruki oiba ceasefire period lehangadabane haina kotu gi maikai digi phongdorakle wapham singarang Ministry of Home Affairs na tha asigi mangada New Delhi da Manipur gi irang asibu loisinaba maitai amadi kuki phuruki miyosing wari sananaba sileba meeting asiga mari lenana high level consultative meeting ama KBC Center Church Hall Kangpokpi da kotu na sinkiba duda warep laukibane Myanmar gi yuhar habada sikiba masing lising ahum yoksilakle Rebel Alliance na ceasefire lauthokre haukiba irai numita magnitude 7.7 yauna hakiba yuharna Myanmar da sihan kiba mising lising aniga satre taramapan yaukre thiba khangdaba masing samri gani phumathoi oirakpana apunba masing asi lising ahum helakpa yai hana panare marak sida junta lenga ka lan sokna riba Myanmar gi maru oiba Rebel Alliance na makhoi gi maikai degi yuar habagi awaba nanglaba singi yenglaga unilateral ceasefire lauthokre XM biren gi photo lokthokadabani hana phongdokre ngarang BJP Manipur Pradesh ki President A Sardana Prasad tawduna nitaipa chothekta laiba thambal sanglenda delimitation gi matangda Manipur gi BJP gi legislature amasung party gi office bearer singi oiba mifamda saruk yakiba thangre assembly constituency gi MLA Tongbram Robindro na BJP Manipur Pradesh ki office ta theliba ex minister N biren gi photo lokthokadabani hana phongdokre BJP gi MLA sing party gi tongan ba morcha singi president sing yauna ngarang nongthin thambal sanglenda pangthokiba mifamada da BJP gi office ta Prime Minister Narendra Modi amasung BJP gi national president JP Nadda gi photo na nakana mada thelaga hana gi chief minister N biren amasung BJP Manipur Pradesh ki president A Sarda gi photo na nakala mada thetun thamliba do hauzik N biren asi chief minister oidrabana maha gi photo du lokthokadabani haike India gi Prime Minister Narendra Modi BJP ki national president JP Nadda amasung BJP Manipur Pradesh ki president A Sarda gi photo singdi adumak thelaga thamlabasu hana gi chief minister N biren gi photo di thetpam thokte maha hauzik Manipur gi chief minister oidre chief minister oidraba mioi amabu chief minister gi mongda aduma party gi office ta thetuna thambadi chumde haina su phongdokhe Manipur gi wathokta biren laikhidraba PA sangma kothok lubada ki Meghalaya gi chief minister mai honga saogre May 3 2023 dagi Manipur da hauzik phawba warosin puraktuna makha chatharaglaroi haiba ngamdriba tamthiraba lan asigi maram amasung masina thokanba thodok singi matangda chief minister oiramba N biren na ringthokaba numita mahaki social media platform da Meghalaya gi chief minister amasung NPP gi national president Konat ke sangma gi Lok Sabha gi speaker phawba oiramkhiba apokpa mapa PA sangma kosinduna wapham khara phongdorakle haibadagi Konat ke sangma mai honga saukre haina laiba sugi maming leraba pause amana report tawrakre report asina hai Manipur gi wathokta laikhidraba PA sangma singselubagi damak Meghalaya gi chief minister na biren bu saikre haiba headline gi makhada tawrakhiba report asina hai political gi wapham na thairaga mepum khudemak na tawgadabase Manipur da ing tapa amasung nungsi chanaba hanjal hanabari haina Meghalaya gi chief minister na phongdokre adumoinamak birena mahaki social media platform X ta phongdorakiba wapham adugi mayokta Konat ke sangma na phongdoraki hairibana laikhidraba PA sangma bu birena singsilakpasi laibak thibani PA sangma na matam pumnamakta North East ki miyam gi damak lan thengnarame mahak North East ki miyam gi tongan ba issue sing amasung hak sing akana mongda sagalamba miyoine hauziki matam asida di political gi oiba wapham na thairaga Manipur da ing tapa amasung nungsi chanaba hanjilaknaba mipum khudimana honagadabani haina su phongdokki hairi makhata na Konrad ke sangmana phongdokkibada aikoi pumnamak punna thabak tawminagadabani hanadagi tawrakpaga loinana amuka su mipum khudimakta Manipur miyam gi yaifanaba thabak tawnaba appeal tawi hairaduna thabak asimak laikhidraba PA sangmana pamlambani haiki panba yabadi birena mahaki social media platform X ta phongdorakiba wapham singi manungta laikhidraba PA sangmana matam amada phurukki oiba miyengda North East pu apikpa state sing oina tokai tahanaba dangerous idea puthoklami haina mara sikhibani nasage asoiba kupsinnaba oidaba ngangano haina Joy Kumar na biren da phongdokre hanagi deputy chief minister amadi hauzik National People's Party NPP Manipur unit ki president oiriba yomnam Joy Kumar na hanagi chief minister oiramba N biren da nasage asoiba kupsinnaba oidaba wapham singangano haikre N biren na Manipur da tholiba irang asigi matangda laikhidraba NPP gi lusingba PA sangma bu pusilagliba simag yamna laibak thibani haina Joy Kumar na social media da thagalakba post amana phongdorakle mahana hai N biren na irang asibu loisinduna mahausa gi nena taba phibam da purakpadi ngamdraga
Manipur gi irang asida NPP gi laikhidraba lusingba PA sangma pusilakpa asidi yamna lemdaba thabakni NPP gi lusingba PA sangmana kaidaunungda kukilen gi wapham thamkhiba laite haiba waphamsu thamlakle state asigi ILP pirakhibagi matangda palladuna Joy Kumar hai state asida ILP pirakiba asi Union Home Minister Amit Shah ka state asigi all political party gi dialogue amaga unaraba matungda pirakibani delegation aduga unanaba honabada NPP na laukiba thodang singning singo kumja 2014 gi PA sangma gi video asiga hojik thokleba irang asiga kaidaunungda mari leinade laisu leinaro haba wapham thamladuna biren na tawriba thaba asi mahaki asoiba aranba amadi ka hena khangdabagi matau uthoksabani su haiki Naga taba mafam singda border fencing tawba yaroi haina awangbaw niumaina phongdokre awangbaw niumaina haukiba sahi anirom asida state asida oikiba phibamga hojik oiliba phibamga yengnabada Manipur yamna phagalle normal sida lakle haiba yare meitei amadi kuki ani gi marakta thopa crisis asina maram oiraga state asida leminariba kanglo phurup khudimakta indirect natraga directly saitheng phangli irang ase hauropa matamda singi district maroina Sursanpur Sandel Tengnopal Kangpokpi amadi Tampaki district singda sauna saitheng phangki Haraduna, Hausiti, Manipur gi phibam ayamba control tawba ngamle haraduna irang asi mapung phana loisinbada lenga khaktana ngamloi phurup animaki miyamna thoraktuna wari sanaba sangi amana amabu ngaknaduna ingtappagi lambida punaba phaminaduna wari sanaba mathau tai haike FMR gi lokthokibagi matangda palladuna mahangna hai FMR lokthokibagi mayokta NPF na lei loinana additional boundary khangdoktana naga taba maphamsingda border fencing tawba yaroi NPF ki oinadi border fencing gi mayokta lebli haina su Manipur da PM Kisan Scheme gi thabak thoramda aranba tawbagi report phangle haina center na Lok Sabha da phongdokre ngarang Lok Sabha da puthokiba audit report ta Manipur da PM Kisan Scheme gi thabak ta aranba tawbagi wapham phongdokhibaga loinana masigi matangda state government na FIR ama launch tawkre haina Minister of State for Agriculture and Farmer Welfare Ramnath Thakur na phongdokladuna hai sasinaba lomi singda transfer tawkhiba senpham sing state amadi union territory singna lokhatpham thoi Manipur gi oina PM Kisan Scheme gi thabakta aranba tawbagi report Accountant General AG gi audit report mayek sengna palli amadi masigi matangda state lengakna FIR ama lokhatkre haina wang amagi aiba pakhumda phongdokre laiba asigi lomi singda lau singu gi thabaki damak sel gi mateng pinaba thorang ama oina PM Kisan Scheme 2019 da launch tawkhibani scheme asigi makhada sahida tangkal ahumlakta lupa lising taruk ki senpham lomi singi bank account da transfer tawre scheme asi hodokpadagi ngasi phawbada installment taragama panda punna lupa crore 3.68 ki senpham center na thadokre self certification basis da state da khangatlaba lomi singda thajalaba magaloina na scheme asigi khudong chaba lomi singda phanghanbane masida asoiba aranba lehandana ba masa masa ge Aadhaar sing bank account link tahonke makha tarakpada KYC amadi Aadhaar based payment sing tawke haiba criteria sing asi sudaba lomi singda setang piba lepke loinana aranba lomi singdagi ngasi phawbada lupa crore samri ga tara taru recover tawba ngamkre hairasu Union Minister Ramnath Thakur na makhatana phongdokhe